Nisu došli ljudi da ocenjuju kako Novi Sad radi kao evropska predstavnica kultura, su došli da se upoznaju i da razgovaraju sa nama, da čuju kakva su naše razmišljenja. Razgovarali smo i o politici, i odnosu Evropske unije prema Srbiji, bez obzira da li mi gledamo isto na sva pitanja, a ne gledamo, valjda ni u porodici ne gledate uvek isto na sva pitanja, to je prirodno. Pa i to je deo demokratije i to je deo Evrope i Evropske unije, pravo na različitost, ali je lekovito i svakako učinkovito da čujete razmišljanja ovako iskusnih ljudi kao što je ova delegacija koja danas u postoji u Novom Sadu.